mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda. Amahano akomeye cyane ibyarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umugabo yashatse kwica umugore wiwe, umugore aramutanga ahita yivugana uno mugabo. Kugeza izi saha uyu mugore yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo we, ariko umugore yasobanuye yuko umugabo niwe wabanje kumukubita umupanga, umugabo arawukwepa. Nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kiza Samura TV Rwanda, murabona yuko uyu mugabo afite umupanga. Rero uyu mugabo yagerageje kwica umugore wiwe, birangira umugore amutanze ahita amwivugana. Uyu mugabo yakubise umugore wiwe umupanga, umugore arunama, umugore ahita afata ishoka ayikubita umugabo mu mutwe ahita yitaba Imana. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo wiwe, nta ngingo imurengera afite kuba yishe umugabo wiwe. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bwakora iperereza ku mwana uri mu kigero cy'imyaka 18 uherutse gupfira hano ku Murangara yishwe n'abagizi ba nabi. Gusa abagizi ba nabi ntago babashije kumenyekana ngo batabwe muri yombi. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko bwakora iperereza ko aba bagizi ba nabi bishe uyu mwana. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwahise bukora iperereza ryihuse, batatu bahita batabwa muri yombi. Mu karere ka Nyanza abaturage bakubise umukuru w'akagari, ndavuga gitifu, bamuziza yuko gitifu yariye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ya bano baturage. Dore yuko bano baturage bakubise gitifu w'akagari akifungirana mu kagari ndetse n'ibirahure bakabimenagura. Ako kanya polisi yahise ihagera, abagerageje kwataka gitifu w'akagari n'abamennye ibirahure by'akagari bahise burizwa muri pandagari bahita babajyana kubafunga. Ni mu gihe bano baturage bireguye bavuga yuko uyu nguyu gitifu w'akagari yabaririye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, dore yuko aya mafaranga yayahakaniye mu ruhame mu kagoroba k'ababyeyi, avuga yuko aya mafaranga atigeze amugeraho, kandi bano baturage bayamuzaniraga bamusanze mu biro ndetse ababwiraga ngo ndetse ni nawe wabasabaga ngo bishyure amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Bityo rero abaturage basanze batari mu cyiciro cyangwa nta n'icyiciro bafite muri rusange, basanze nta cyiciro barimo. Icyiciro cya gatatu nicyo bari barimo, kandi ngo bari bagiye guhinduza icyiciro. Birangira rero abatse amafaranga yo kugira ngo bishyure ubwisungane mu kwivuza, ubundi n'icyiciro ahite agihindura. Kugeza izi saha umwe yararembye agiye kwivuza asanga ntago yishyuye mituweli. Bityo rero bihita bituma n'abandi bagira amatsiko kujya kureba yuko bishyuye ubwisungane mu kwivuza. Kuhagera bose basanga ntago bigize bishyura ubwisungane mu kwivuza. Nibwo mu gitondo gitifu w'akagari yaparitse akamoto agikingura akagari, agiye kumva yumva urushyi ngo ba, yongera yumva urushyi ngo ba. Abaturage ko bari basazera, umukuru gitifu w'akagari yahise yirukira mu kagari ahita afunga akagari. Ako kanya yahise ahamagara ku murenge bahita bamwohereza abapolisi. Abagerageje kumena ibirahure by'akagari bahise bajya gufungwa, n'abagerageje kwataka gitifu nabo bahise bajya gufungwa. Bityo rero abaturage bireguye bavuga yuko mudugudu ya gitifu yabarira amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, bityo akabihakana.